Wetso madume dikgang ke tsa BOTSWANA television perimaneng ya la boraro re gasa gape jalo ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore ditibulegela ka go leba ditlhogo. Puso e gatetse pele mo maitekong a yone a go laola kgotlhang ya batho le diphologolo. Company ya BPC e ba monwana tumalano le ya sekaname go fetla motlakase wa 6 megawatts kwa Mashoro. Ramabule wa mono moabingaka a goroga go tswa Vietnam morago go fenya ntwa ya super featherweight kgatlhano le motshameki wa ko lefatsheng lo yo bidiwang Tai Huang Ha. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane. Me ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Puso e kaile fa e tsweletse ka go ba kopela maiteko a go itebaganya le dikgang tsa kgotlhang fa gareng ga batho le diphologolo tsa naga e le go baballa matshelo a batho le ditsa bone mme ga mmogo jalo le go somarela diphologolo tse di nang le seabe mo ditlhabololong. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se kwa putegong ya kgotla kwa maitengo mosong ono kwa banni ba neng ba fiwa sebaka sa go ntsha matshwenyego a bone ka tshenyo e bakiwang ke diphologolo tsa naga mo kgaolong eo o tshidile o nkabetse ka pego. Lefatshe la BOTSWANA le go diphologolo le makgabisa naga tse di seabe segolo mo maitamong a go ka bakanya le go godisa itsholelo mme la go ntse jalo dikgang tsa go thanya batho le diphologolo ke nngwe ya dikgwetlho tse di tshwenyang beng gae mme se se tama puso go taka ditharabololo go thomamisa pabalesego ya batho le tshomarelo diphologolo. Ra lema mo maitengweng mme re na le tshwenyo la diphologolo thata phologolo teng ditou mongame di a re senyetsa mme ne re kopa thuso e le ke a senela ruri ya go laola diphologolo tse di tswe mo motseng di tswe mo masimong a rona gore tle re kgone go tshida sente mongame. Diphologolo tse tsa rona tsa naga re tshwanetse gore re di thibele ko re di beetseng naga teng re di segetseng ka land board e tona le hatse gore ga tsone ke ko di-parking le ko di-game reserving e se mo masimo e se mo magaeng e se mo merakeng e seng mo gaope. Ha re ka se ra kgalemela phologolo tsena re tla hella re siiwa mo go godileng ke mahatshe a mangwe a re phadisanyang le one. Close to 40% e le hatse la rona le beetswe go baballa ditlholego tsa naga le diphologolo. Go mo ke go mo go tonang maikaelo a rona ke gore re go gagamatsa taolo ya diphologolo tsena le go di boisetsa go morago gore di tswe mo masimong a lona. Re tla nonotsha lephata le la diphologolo le bathusiwa ke ba sesole gore re di katise ka morago mme re tla di laola. Bagolwane ba motse wa Maitengwe o na leng batho ba ka tshwara 6,000 ba ne ba kopa gore go thabololo dikago le ditirelo tsa botsogo go tokafaletsa banni matshelo. Le kokelana ya rona ya Maitengwe clinic le yone ya tulosiwe e kgone go bereka bosigo le motshegare 24-hour service. Ebile seo re lebeletse thata ipabalelo ya botsogo le matshelo a baoki. Sepatala sa lona sa Totume se teng mo lenaneo lone le potakileng mo go teng Transitional National Development Plan ebile se na le budget hela ya madi a kana ka 120 million. Tautona ba ne ba supa gape jalo gore Maitengwe clinic gongwe ya upgrade to 24 hours e le kopo ke re utule betso gore ke kopo ele kopang le rona re lephata re ta re boela ko morago re go e seka. Diphuthego tsa kgota di tshwana di rotloetsa tsamaiso puso e lolameng e hambeng ga seabe le lentswe le le nonogileng mo dithabololong tse di ba amang mme se sa atolosa maitamo a puso ya batho ka batho le thabololo itsholelo e akaretsang bothe. O tshidile o nkabetse BOTSWANA television. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa betse re Brutus Dlaba po ya letsopa la Beef Master mo putegong ya kgotla mosong ono gone kwa Maitengwe. Tautona Masisi a re jaaka e le morotloetsi wa tebelopele ya setšhaba ya 2036
o tsepame mo maitlamong a go diragatsa tebelopele eo ka lenaneo la go aba dipoo go rotloetsa tlhabologo ya motswana mongwe le mongwe. Tlotlang Matlhabaphiri ka pego. Mpoe ke poo ya letsopa la Beef Master e redlama a yabetsweng ka nako e motsamao wa dikgomo o emisitsweng mo dikgaolong tsa Nata, Sowa Town mo Zone 3B, Dukwi mo Zone 3C le Mosetse mo Zone 6A go sena go bona dinare di heta 200 di raletse kgaolo ya Nata Kweta ka kgwedi ya Lwetse. Seemo se se neng sa tshosa banni ba kgaolo eo segolobogolo ba rui ka bane ba belaela matshosetse a gore di ka tswa di tla ka bolwetse jwa tlhako le molomo. Lentswa puso e kgonne go busetsa dinare tseo kwa ga le patala matlhoko a leruo le tsweletse ka go sekaseka seemo seo. Hela Tautona Masisi o ne a tlhomamisetsa morui yo gore poo ya gagwe ke ya boleng jo bo kwa godimo. E tlhatlhotswetse bopoo ke poo e heletseng e na le sengwe sa bopoo sa bereka. Ke tle go yabela redaba. Ke poo ya Beef Master. Poo e ntshang nama e se kana ka sepe. Re batla re e tlhokomele morwarra. E ntshitswe mo boemong jwa lenaneo lena ke rre Funsho Weu. Ke re yana ka gore ne re tsa tshwetso batho betso ya gore ha re batla go ipopa re buisanya ya ka re ntse yana mo dikgotleng tsa rona re ira ngwa ya rena Setswana. Ha re batla go ipopa re tlhabologa re gola le ka itsholelo ya rona rotlhe ha re tlogele ope ko morago. Ke leboge Modimo. Ke be ke leboga le ene president wa me yo leng ha. Ke be ke leboga le bone ba Genti ba ne ba siana mo ba re botsa ka dipotso re sa itse gore ba re boletsa eng. Kanti kgang e ne le entente ke bona gompieno. Wa abelwa Mpoe ka nako e puso e semeletseng ka mananeo a temothuo a maikaelelo a go tlhabolola boleng jwa dikgomo le go rotloetsa lenaneo la go akola maduo a thuo ya dikgomo. Go na le lenaneo la gore poo e o ka e isa go rona ko Ramatlabama kana ra bankanya ga nako e tsamaya gore re te go e gama gore morto a yone kana peo ya yone e re ha e tsamaya pokwa mme be re na le peo ya yone ntse go mme le lona ba rui e thuteng tsa mananeo tsamayang leng go Ramatlabama le go ithuta go gama dipoo le go ithuta kgwediso ka seatla kana ke gone ko re yang teng. O itlhokomele ke itse gore o molemi morui o na le experience from Ministry of Agriculture o ta re supegetsa gore experience eo e a bereka ka poo yone Tautona ra leboga gore bo hile sengwasha poo ente. Go tsweledisa maitlamo a puso a go diragatsa tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 morui yo o rotloeditse go dira bojotlhe jwa go phunyeletsa mebaraka ya mahatsa a sele. Smart bots ya ka gompieno ebile e ta go kgontsha gore la o le mogelo mo maitengo o ka rekisa di-bots tsa gago le se e leng gore di ka tswa mo poong. Ke go lopa gore a go nne jalo rights go se lebele ga o lebele kgakalanyana o nne le maitamo. Dithuta tse ditse mo go wena wa hiwa wa hetisa wa ha mme ra leboga thata mongwe mme ta tlhokomelwa. Lenaneo le la go abela batswana dipoo le ikaelela go oketsa palo ya dikgomo mono go tokagatsa boleng jwa nama ya tsone le go tlhabolola mogama wa temothuo le hatse ka bophara. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News. Tona wa lephata la banana bo metshamekelo ngwao re tumisa rakgare yo ebileng gape le mo parlamento wa Mogoditšhane a re lefatshe la Botswana le lemoga botlhokwa jwa dikitso le maranyane. Tona Rakgare o buile se kwa putegong ya ba Huawei's Global CRS flagship program mono toropokgolo Gaborone go rata maranyane ka pego. Khamphane ya Huawei e na le tumalano ya go ruthuntsha dikwele tsa ithutelo ditiro di feta 100 lefatshe ka bophara go tlhatlhella baithuti ba tsone dikitso tsa maranyane ka fa tlase ga lenaneo la Seeds for the Future. Mo nakong eno lenaneo le setse le sologetse baithuti go tsweng mo dikweleng tseo ba feta 12,000 mosola. Lefatshe leno le lone le ikaelela go nwa lenaneo le moro. Botswana continues to underscore the need to
to rapidly develop into a knowledge-based society by focusing on education, technological advancement, and innovation. The country recognizes the importance of leveraging knowledge, information, and technology to drive economic growth and societal development. We have been working to expand the country's ICT infrastructure, aiming to increase internet penetration, connectivity, and access to technology across the country. Initiatives have been undertaken to enhance digital literacy and encourage the use of technology in various sectors such as education, business, and government services. Maranyane kone kono mo torong ya lefatshe leno ya go fetogela kwa itsholelong e ikaegileng ka dikitso. Khamphane ya Huawei e malala-a-laotswe go thusa mo go seo ka go tlhatlhelela banana ba go dumelwang fa e le bone baeteledipele ba kamoso dikitso tsa maranyane. Huawei also plans to support the Botswana digital transformation through talent program like the Huawei ICT Academy. Huawei ICT Academy is a partnership between Huawei and the local academies around the world. And through this partnership, Academy deliver general and professional Huawei ICT knowledge and training and encourage students to get Huawei certifications and develop talents with practical skills for the ICT industry and communities. Okay, here I will go out from my script tree. And by now we have cooperated with 4 different universities: the University of Botswana, Bosu University, Botswana Accountancy College, Botswana International University of Science and Technology. We believe it is crucial that global leading companies like us can partner with the universities in skill transfer and knowledge transfer. Lenaneo la Seeds for the Future la alusitse baithuti ba dikwele tsa ithutelo ditiro ba feta 100 mo Botswana e sa le ngwaga wa 2019. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Koporasi ya motlakase ya Botswana Power Corporation e saene tumalano le ba kampani ya Sekaname go fetla motlakase wa bokete jwa 6 megawatts kwa Mashoro kwa kgaolong ya Legare. Tumalano e tla thusa go tlhabolola mohama wa kgotetso mo lefatsheng leno pego ka botlalo ka Refilwe Motube. Tumalano e ke kgato nngwe ya go araba selelo sa tlhaelo ya motlakase mo lefatsheng leno. Koporasi ya motlakase e na le maikemisetso a go nna boramelelo jwa kgotetso e hetla motlakase o lekaneng tšhaba eno le go ka rekisiwa kwa mafatsheng a sele. The PPA is for a 6 megawatt coal bed methane proof of concept project to be developed around Mashoro in the Central District. This is undoubtedly a major milestone for the energy sector as we transition from coal-fired power generation systems to a new energy mix comprising of coal, gas, solar, wind. Lefatshe leno la re le ikemisetse go ntsha motlakase o montsi mo kgaolong ya borwa jwa Aforika e dira se setse maitlamo a tshomarelo tikologo a ngwaga wa 2036. Today marks yet another critical milestone in the development of the energy sector as we witness the signing or the execution of a power purchase agreement between Botswana Power Corporation and Sekaname Proprietary Limited for a 6 megawatt coal bed methane proof of concept pilot project. Electricity generation technology from coal, gas, hydro, biomass, solar, wind as primary energy sources is well developed and can be deployed with certainty of success. This shows the support that the government is starting to put behind the natural gas industry in Botswana. And now the ball is in our court as Sekaname to show the government and the citizens of Botswana that this is one of the biggest resources that the country has. Tlhabologo e tla letla gore BPC ba reke motlakase ka tlhwatlhwa e ko tlase go tsebaga mo go tlamela batho ba Mashoro ditiro e re ka lefatshe leno le na le magala a mantsi seo se le ba mo tshiameleng ya gore go nne le mananeo a mohuta e le malwa sengwe se se tla netefatsang gore mohama wa kgotetso ke o itshetletseng. Refilwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown Justice Gaola Pelwe ke tlogetswe o tlosolitse tsheko ya dikopo tse di isitsweng kwa lekgotleng ke ba lekgotla la le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC
Attorney General Chambers le party ya Umbrella for Democratic Change go ya ko kgweding ya Sedimonthole e tlholagangwe. Se se tla morago ga gore babueledi botlhe ka boraro ba supe fa neelano ya dikarabo e ise wele mo dikopong tsotlhe ka boraro tse di fa pele ga moatlhodi ke tlogetswe ka bangwe ba bone ba re banetswe dingwe tsa dipampiri tsa tsheko maabane hela jaana. We will deal with the application for joinder first. Re tla itebaganya lwantlha le kopo ya gore ke akarediwe kana moatlhodi a akarediwe e nne mongwe wa baikarabedi mo kganyeng e. And depending on what we say about it, we will go to the recusal. Go tswa mo goreng go tla bo go buegileng mo kganyeng eo re bo re tsena mo go ya bobedi ya gore jaanong ke ikitshe kana ke ithole marapo a go tsamaisa le go reetsa kgannye. And depending on the outcome of that matter, we'll proceed to the issue of the interdict. E be re jaanong go lebeletswe mo go yone ya gore ke ikitshe ditlamorago le ka e wetseng ka teng re bo re ka tsena mo goreng jaanong go ka go akarediwe baatlhodi ba bangwe. Banni ba kgaolo ya go gontsi ba go etlhile go dirisa dikitso tsa bone tsa mogae le tsa ngwao go tswakanya le go godisa itsholelo ya selegae. Mo nakong eno khansele eo e tsweletse ka go tla ka ditsetlana tse di farologaneng go nologatsa jalo go dira kgwebo mo kgaolong eo ya gontsi. Se se builwe ke modulasetilo wa khansele ya gontsi Ramoratwa Lekolori fa bula semmuso phuthego ya khansele eo bošeng Baines Bosigo. Modula stilo le kolori ya retoro ya gagwe ke go bona kgaolo eno ya hukuntsi e fetogile boremelelo jwa ditirelo tsa selebego se se kwa godimo tsa khansele botsogo le thuto jaaka kwa mafelong a mangwe le ntshwa kgaolo eno e bonwa e le kgakala o gwetla banni go emisa ditsamaiso le mekgwa e sa ntsheng maduo mme ba inaakanye le go dirisa dikitso tsa bone go godisa itsholelo. We cannot afford to hold on to unproductive work ethics, attitudes, behaviors, and practices that stifle socio-economic and cultural growth. I challenge every resident of this district to explore how they can leverage on locally available skills, natural resources, and indigenous knowledge system to grow and diversify the local economy. We should not be apologetic in pursuit of business linkages that will ensure steady and reliable supply of high-quality goods and service despite our distance from major service centers. Mo ditlhabololong tse dingwe modulasetilo o kaile fa dingwe tsa ditsela di tla baakangwa le gore lenyora le le ntseng le tlhorontsha banni le tla timolwa ka lenaneo la kgokelo ya metsi le le tla dirwang ngwaga wa madi o tlang. Hudu well field is being deployed to speedily supply water to the Machem villages. The corporation is currently rehabilitating 7 boreholes along the well field to prepare them for project. The project is to be financed in the 24-25 budget. The corporation is in process of rehabilitating the second borehole at Ngwatle to augment supply of raw water to the plant to increase daily production to the villages of Ngwatle and Zutswa. Ere ka makhanslara solofetse go akgela mo pegong ya ga modula stilo ba amogetse kopo ya gagwe ya gore ba tsene mo setlhopheng sa motse se se timang melelo ya naga e kelemile mo kgaolong ye mme ebile go na le poifo ya gore melelo e tshosetsa go tsena mo kampeng ya kgwediso ka seatla ya kgainyane. Baines Bosigo, Botswana Television, Hukuntsi. Go bo go tlhalosiwa gore go emisiwa ga go rekwa ga merogo kwa ntle ga lefatshe leno mo go simolotseng ngwaga o fetileng kgwedi ya Ferikgong go tsweletse ka go ntsha maduo. Balemi ba ba botlana ba merogo kwa kgaolong ya Kavango ba setse ba kgona go rekisetsa madirelo a kwa ntle ga kgaolo eo ka selekanyo se se kwa godimo ka balema mo go ntsi go feta pele. Mongwe wa balemi Re Beni Murundu yo a lemang kwa Shakawe a re o setse a kgona go ntsha di-cucumber di le 4,000 go yang kwa go tse 10,000 mo bekeng mme a isa jalo kwa ntle ga Shakawe. Tiny Tsukudu ka pego. Thibelo ya thekontle e thusitse thata balemi ba merogo ba ba botlana mo kgaolong mo go tshegetseng maiteko a go ntsha dijo tse di lekaneng.
balemi ba supile fa ba nonofile go ka jesa setšhaba ka go dirisa sebaka se le gona go oketsa temo ya dijo mo gae. Morago ga go itemogela fa go na le mmaraka o nonofileng, balemi ba mo gae ba fetotse dithulaganyo tsa bone tsa go jala dijalo go kgona go kgotsogatsa le tlhoko la mmaraka. Ebile mo kgaolong ya rona ke tsa gore re na le challenge nyana ya population. E tlhela le gore population ya teng e hela e dira gore supermarket di reke cucumber ya palonyana e ko tlase. Mo go hela gore fosa gore re ise ko populationing le botokanyana teng like ko capital city ko gaps because gone ba kgona go tsa di quantity gongwe tsa bo 4,000 stick to 10,000 sticks at a go. Mme ha ke lemile hela sente hela ke a rekisa hela dishopisi tse di go mauto tse di tiri di a reka mo go nna shopisi e go gantsi ya reka shopisi ya Gumare ya reka le dishopo tse di moshaka wetse di tona di a reka mo go nna fo se gona gore hela ha ke lemile sente be tsa isa ko house ya bone go ga borona re lemile cabbage le green pepper le rape le spinach so reksetsa force ke yone shopo e re reksetsa moshakawe. Le fa balemi ba merogo ba dira sentle thata mo go ntsheng dijo tse di lekaneng ba itemogela dikgwetlho mo temong ya bone. Mo go letsatsi gompieno dilo di a sha green pepper engwe ha o ka ileba thela side engwe e shile mme le nte side engwe go letsatsi motho a me le lentsi thata pula ke ha e ne go ra amogele gore climate change is upon us. Because na metho tsena le gore ha re setse re jetse go go nna ready for harvest ra go harvest 2-3 times hela. Rather ba bangwe ha e tshwantse gore go ya ka lifespan ya cucumber e tshwantse gore ga ke ijetse yana at least be ke harvest 2 to 3 months. Mo maitekong a go oketsa temo ya dijo puso e simolodisitse lenaneo la temo le tlotlo le le tla tsena mo tirisong mo setlheng se se tang sa go lema ka maikaelo a go tokafatsa tshireletsego ya dijo mo lefatsheng. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Wetso ha le gore o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television mme re tsena mo kganyeng ya dirukutli le magotswana a tsweletseng ka go tlhorontsha fano mapodisi a maung a tlhalosa fa gona le selalome sengwe se se tsweletseng ka go amoga batho dithoto tsa bone ka bokukuntshwane mo kamela mapodisi a ko Superintendent Dennis Zilawe o tlhagisa setšhaba go nna podimatseba ka serukutli se a tlhalosa thata fa se bona ko marekisetsong a matona a rutlong poaron. Superintendent Dennis Zilawe a re mo dibekeng tse di sa tswang go feta ba kwadise dikgang di ka nna 3 tsa bangwe ba ba tseeditsweng a bo ba amogwa dithoto ke rreo o go tlhalosiwang a gobia mo marekisetsong a matona mo maung a dira jalo ka go ba kopa gore ba mo thuse ka go nela mongwe madi mo marekisetsong mme ene a sale a ba tshwaretse dilwana nga ba gore re ke mmereko wa madirelo one ya no ke tshutse madi ke ya tsa tseno ka bene ke le go tirong mme ga ke ata mme madi a ke a tshutseng ke a motshelo go na le motho mo temo bidio a semamane ke eletsa gore go moane ka go bo hanga tsena nna ba ta le mo ha gore ana ne ke aka ke re ke a lwala ke sone se ke sa tango tiro so ha o dumalana le ene ho taba gore are ka go bona ke go neela madi ke a mantsi tsisa dilwana tse o di tshwerentse ke di sale ke di go tshwaretse wena o to tsene mo teng o go neelela motho le tare o tswa ko tata o ta o ditsa o ta bo dira jalo ka gone gore ga o bilaele sepe ha o tsena mo teng wa go bata motho no go tilo o monele ga gongwe wa mo ithela ga gongwe ga o mo ithela o bo a go lemoga gape gore le one envelope o dongwe e hilwe e tetse dipampiri ga gona madi mo teng. Dikgang tse dingwe tse go bolelwang di tshwenya ebile di golela pele ke tsa tiriso ya maranyane go rekisa dithoto tse di seng tsa boammaaruri le tse dingwe tse di akaretsang go utswela batho madi ka maranyane a orange money. Gangwe le gape ba ta ba dumalana gore ha o reka jalo ka gantsi ithela le gore bone ba ba ipapatsama be ba supa ile batho ba ba konte ga maung so bo gore ba dumalana le bareki gore bareki ba rumele madi tare ha moreki a seno na rumela madi a confirma le gore o duetse ba ta mo rumella dilwana e rutoetse Batswana gore ha ile gore o toa go to win competition bolela motho gore nya a go direct o ta ikela ko di officing wa go a tsela teng go na le gore be le gore o tobetsa phone ya go neela motho yo ne o sa mo itseng yo. Superintendent Zilawe o ne gape a supa fa lefelo le le rategala Matapana Beach le sa tswala jaaka bangwe ba bolela
mme ba tsere tshwetso ya go simolola go na le mapodisi go tlhokomela koo le go kgalema bao ba ba dirisang lefelo leo botlhatswa. Re lemogile gore ka go bo dikoloi ke tsone tse e leng gore di ne e le gore anong di dirisiwa go ka tsosa modumo. Re be re kopa bone batho ba ba yang kwa gore ba di phekele ko thoko di ska tsa tsenela ka ga saiding ya beach. Ha se gore beach e tswetswe BOTSWANA ba letelesega go ya ko beach mme provided le gore o ta pheka o sa tsene ka koloi gone ka ha teng ka. Mapodisi a thagisa bakgweetsi go nna kelotlhoko mo ditseleng jaaka bontsi bo tla bo bo bolola go ya malatsing a boitapoloso le go seka ba nwa ba kgweetsa. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Re boela mo Gaborone re tswella le kganya magodu. Sekgwa se se bapileng le molapo o kgaoganyang kgaolo ya phase 2 mono Gaborone le dikago tsa BOTSWANA television se fetogile go nna lefelo le di rukutli di iphitlha mo go lone morago ga mogabafiti ka tsela di tsa bone. Mookamela mapodisi ya Gaborone West Superintendent Knight Molusiwa o supile fa irile ba le mo letsholong le le tsweletseng la tontsho borukutli la malatsi a 60 ba tshwara borre bangwe ba le 12 ba go bonalang e le bone ba thorontshang batho thata ba ba fetang gaufi le sekgwa seo. Khumiso Maphanyane wa bega. Yare bantse ba le mo letsholo leo bosigo mapodisi a Gaborone West a tshoganyetsa banna bao ba ba hitetsweng ba robetse mo go sone sekgwa se hata se ga molapo. E ne yare ha ba botsolotswa ka go nna ga bone ho le dithoto dingwe tse ba hitetsweng ka tsone ba ratha sekgwa mme seo sa tsenya mapodisi pelaelo. Molapo wa phase 2 retso ke go gongwe re lemogileng gore dirukutli di iphitlha teng di nna mo teng. Jaanong ke sone se bosigo ja gompieno re boloditseng letsholo la gore re itebaganye le ntlha tse pedi tseo block 9 le molapo wa phase 2. Mme retso nka tsibusa setšhaba hela gore kampo ka isa kgakololo ko setšhabeng gore nako ke yone ga gona nako engwe gape e botoka ya gore re simolle go emela dikgantse tsa tsontsho borukutli ka dinao re tsene mo dikomiting. Mo nakong ya gompieno retso re a itse gore dirukutli le tsone di dule letsholo di leka gore ka ditsela tsotlhe ba amoge batho dithoto tsa bone le madi a bone jaaka go iwa ko malatsing a botsalo ja morena le ngwaga o mošwa jana. Mme seemo seo retso re se etse tlhoko ke sone se o bonang re tsibogile ka bokete jo bokana. Superintendent Molusiwa o kopile setšhaba go tshwarelana go lwantsha borukuthi le bone ka go ba loma tsebe ka tiragalo e pehela ya borukuthi. Bona la ga rona ka dipalo tse di kana re ikopantse le setšhaba re tsamaya mo mekgwatlheng go ba ha tsholohelo ya gore nyamme mapodisi a teng re sireletsegile. Ke sone se re sa iponeng tsa parra gore beke le beke re be re dule letsholo re tsamaya mo kgaolong ya rona retso. Re batla go emisa dikgang tsotlhe tse e leng gore ke tsone tse di tshwenyang mo kgaolong. Go na le dikgang tsone tsa go thukutha batho, go na le kgang tse ditona tse e leng gore gompieno di setse di tsere phekolo e se. Tontsho borukuthi ke maikelo a bothe ke ka mo setšhaba se rotloediwang go dirisa mananeo a tshwana le a ntebele ke go lebele go lwantsha borukuthi mo metseng ya bone. Khumiso Maphanyane, BOTSWANA television, Gaborone. O tsore tsana mo go tsa metshameko me go tsana Liza o sekeng khaitsedi yake. Khaitsedi ya motho. Bare moabingaka o tumputse o Vietnam yo abinang gote hai kana Tai Wang Hua. Le gona mita khatsu a molatlhela kwa ka le boli hela ba thaswala. Re bitsa knockout. Go ntse jalo raise. Ke face ya mampudulele. Tla ke go leboge khaitsedi yake o etshole na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka khaitsedi yake a boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme ha re di simolahela ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa NAKO United se sa tswa go kgaogana le mokatisi wa me Mokoke morago ga dikgwedi hela di le 5. Mokoke o simolotse kwa setlhopheng seo sa kwa Selebe Phikwe ka kgwedi ya Seetebosigo jaaka ana dumalana go se katisa sebaka sa dingwaga tse 2 fela bobedi jo bo kgaogane maabane
kgolwane morago gore majombolo ba simolole paka eno bokoa ka go tshameka maleka a le mararo le go latlhegelwa ke metshameko e le meraro go sokolwa ga NAKO United mo leking ya kgolwane go ne ga tswelela ka mahelo a beke a fetileng jaaka ba ne ba notiwa ke traffic ka dino tse 3 go elengwe mo go batlogetseng kwa mogatleng wa loko ya Premier le go nna nngwe ya ditlhopha tse pedi hela mo leking tse di seng di fenye motshameko ope mo pakeng ya 2023-2024 majombolo ba ba kgoneng go nosa dino hela di le 4 ba tla leka go intsha kwa morago jaaka ba thulana le BDF 11 ka matlhatso kwa lebaleng la Obert Itani Chilume kwa Francistown mo nakong eno setlhopha se tla bo se le ka tlase ga bokatisi jwa ga Patrick Molefe ga mmogo le monametsi Sunday Kelebale mo go tse dingwe motshameki wa mabole a duelelwang ke gore professional boxing Moabi Ngaka a re ithutile go le gontsi mo phenyong ya ntwa ya super featherweight kgatlhanong le monna wa Vietnam Tai Hoang Hoi ka mafelo a beke kwa Hanoi Moabi o kaile seo maabane jaaka na goroga monogae go tswa Vietnam kwa a neng a diga Hoang Hoi mo tikologong ya barataro Katlego Kgakolele a Bampit ba rulagantse pego e latelang Moabi Ngaka go tswa kwa setlhopheng sa Bon Boxing a re lefa ba itemogetse dikgwetlho tsa madi go leba kwa Vietnam o lebogela ke monokeng ya bana le seabe ka go farologana ka seo se mo neetse sebaka sa go ka supa bokgoni jwa batshameki ba mabole a duelelwang ba monogae Firstly, before I say anything much, I'd like to thank my sponsors that made it possible for me to go, even though I didn't have any sponsor or I didn't have any money to travel to Vietnam. But I'd like to thank Kitso International College, Set Resources, Bon Boxing Club for trying to make sure that I reach Vietnam. The weather in Vietnam was so hot. It's very hot, congested, and it's polluted. Well, I said the air is polluted. So it was a bit hard for me to breathe. Ngaka o fentse Honghang mo ntweng ya bokete jwa 61 kg kgotsa super featherweight ka matlhatso mo jaanong go mo neelang sebaka sa go phadisana mo dintweng tsa maemo a kwa godimo tsa World Boxing Organization mo ngwageng o tlang. I managed to win and raise the flag, and BOTSWANA the way it's thing, and they have called me for many fights. Right now, as I'm speaking, I have 3 fights online: Japan, Korea, and the fight from December till next year. And they gave me also an opportunity to fight for an international title in BOTSWANA, and they are all coming here on the whole Asian countries, China, Japan, Korea, but all are going to be boxing in the Tatagan. Tsamaile sentle mo ntweng ya rona rra tile ba re rata ba re tshotse sentle ba re tsere sentle o tla itse ya le gore ne re lwa mo ntweng eo ya 61 kg e leng gore ne re ipaakanyeditse sentle hela mo Botswana mme ra balatela re tsogela mo Botswana re sa rra go itlhokotsa go sele morago ga motshameko a mafelo a beke kwa Vietnam Moabi Ngaka le mokatisi wa gagwe ba tla itlhokoletsa ya WBO Intercontinental e solofetseng go tshegediwa kwa maungwa ga o tlang kwa ba Bon Boxing Promotion ba solofetseng go amogela mogaka wa pele wa mabole lefatshe ka bophara Mike Tyson Katlego Kgakole BTV Sport sa Seratsakgama International Airport. Hardiwetsa company ya Okavango Diamond eletse roletseng lekgotla la Botswana Netball Association thotloetso ya 300,000 pula go thusa lekgotla leo mo dipaakanyong tsa go tshegetsa dikgaisano tsa Africa Championships beke e tlang mono Gaborone. Mookamedi wa Okavango Diamond Company Remetla Masire a re ba bone go tshwanela go ema lekgotla la bona nokeng ka go tshegetsa dikgaisano tsa mothale o go totomatsa lehatshe leno ga mmogo le go ha batshameki ba monogae sebaka sa go phadisana mo kgaisanong ya maemo a kwa godimo fa godimo ga thuso eo ya 300,000 pula ODC e tlamile gape go thusa setlhopha sa setšhaba ka mosepele go ya kwa toropong ya Jwaneng kwa batla bong ba itlhokoletsa kgaisano eo teng dikgaisano tsa Africa Netball Championships di tla tshegediwa kwa lebaleng la UB Indoor Arena go tswa kgwedi eno e le 20 go fitlha Sedimonthole a tlhola malatsi hela a le marataro. Re bone gore go ka nna go ka tlhabisa ditlhong gore e re ba hile tšhono ya gore ba ka hosta di-games gape go ha team Botswana nako ya gore ba ka kgona go tshameka mme re na le bokgoni ba go thusa
ne re bona go ka tlhabisa ditlhong hela gore a bo re lebeletse go sa kgone go thusa a bo re tsaya tshwetso ya gore ka gore go mo go lebagane le dio tse leng gore re na le go di thusa metshameko le di-arts dio tsa go nna jalo a bo re bona gore go tla bo go lebagane gore re ka ba thusa gantsi ga e le national event ka gore go tlisa re team le rona ka gore we are a national company re bona go le botlhokwa gore ga go na le dilo tse di diragalang tse e leng gore di kgona go tlotlomatsa leina la lefatshe le gore go tlotlomatsa yone motshameko wa netball re bone gore go thusa ga rona go ka thusa go dira jalo a re rotloetse team ye ke team ya rona re le Botswana a re ba rotloetseng re ba thuse gore ka moso ba kgone go tshameka ba re direle bontle re le lefatshe le rona re kgone go tlotlomatsa ka bona. Wetso pego eo ya bolotloa ene re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko a nna le yana re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela gape e le ka temi ya sekgowa khaitsere ke o eme sentle gore ga kolla dintlhakgolo tsa rona raitso ke eme sentle o eme sentle khaitsere ke maabane ne re lebogisa the Zebras ka phenyo a bone gompieno re lebogisa Moabingaka ra ditebele ra mabole yo tso go fitla dinala a montsha tse di jang bogobe kwa lehatsheng la Vietnam lehatse la Vietnam ke lengwe la mahatsana le ditso tse di tona thata ba nile le ntwa e masheta le lehatse la America dingwaga tse di hitileng la thata mme ebile le ha re gola ne re lebelela difilimi tsa borambo di diretswe gone ko Vietnam morwarra o tswa ko lene o tswa ko Vietnam mme o tswa go dira lehatse le a le dira motlotlo mme ebile se se molemo ka kganya teng ke gone gore ja ka no mo utlwa bolela ke gone gore ntwa ena e dirile gore go nne le dintwa tse dingwe tse e leng gore o tla di dira between now and ngwago o tlang ke utlwa gape go te Mike Tyson le ene o etla ke mo emetse ka ke mo rata thata ntse jalo khaitsere ka re kopana gape ka mosoretso thank you wa gamma wetso ene le laetsa o se keng ka bokgabane mo pegong ya go ya dikgang tsa metshameko mere pele re kgaogana re boe gape le be ditlhogo tsa phirumaneng ya laboraro puso e gatetse pele mo maitekong a yone a go laola kgotlhang ya batho le diphologolo Kampani ya BPC ba monwana tumalano le sekaname go fetla mokatlakase wa 6 megawatts kwa Mashoro kwa kgaolong ya legare mme mo go tsa metshameko ramabole wa mono Moabingaka a goroga go tseng kwa Vietnam morago ga go fenya ntwa ya super featherweight kgatlhanong le motshameki wa kwa lefatsheng leo yo bidiwang Tai Huang Ha wetso ne dilekalo dikgang tsa rona ga ko di hela nako ke yone gangwe le gape e le mabifi re tla bo re a kohela kwa go ba tepolwapi gore ba re tlhalosetse gore mogote o kana o bakwa keng wetso la modisa tharapana ga ko le galalwa a nne kagiso Bagatso madumeng ka mogala ka seemo sa loapi nna ke Paul Victoria go siame a re simolola ka go lebelela pula e gatisitswe mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi 46 ko Chobe Junior Secondary School 32 ko Shakawe Met Station 20 ko Kazungula Police Station le ko Kazungula Road Border 15 ko Molepole Prison bongwe ko Good Hope Met le ko Swanning Hills Secondary School ha re lebella sotse sa loapi maitsibane se supa ha go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsatsing le ka mosogone re solosere be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgema kong gabe ga mmogo le ko Chobe mo mosong go tla ikutlwatsa go le mogote re tla gatisa 20 ko Nojane jwaneng ga mmogo le ko Francistown 24 ko Kgalagadi gantsi borwa botlhaba kgatelele kweneng 26 ko Gumare ga mmogo le ko Shakawe mo tshokologong go tla ikutlwatsa go le mogote o feteletse mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re tla gatisa 34 bongwe ko gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le ko Chobe 40 ko Maung le ko Tshane 41 ko Tsabo Middle Pitch le Box Pit ha re lebella mello e shang e supiwang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno mo diphatsa ja gore mollo o tsogo tswa mo taolong e supa le go godimo thata lehatshe le lotlhe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello mo toropong tsa Africa gone re soletse re be go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ga mmogo le ko Antananarivo go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Windhoek Luanda le ko Dar es Salaam go na le kgonagalo ya pula ya Mosarasarana ko Nairobi re tla gatisa 25
ko borwa jwa Africa gone re solotse re be go tsoga go apogile re tla gatisa 21 ko Rabat le ko Tripolis 32 ko Jamina ga mmogo le ko Khartoum ga ko Monrovia gone re solotse kgonagala a pula re tla gatisa 31 ke gone go tle mo ne ke go tshwaretse a nne boroko.